yıllık iş planı söz Danis Rahimeti'nin bizde var bizde Allah'ın kıyılgan iş planı karasabız idi. Biz mine yıl davamında büro oturuşlarının neticeleri negizinde hem mine bir ay yarım vakit içinde hatlar jiberilgenden siz uyuşmalardan Şiit illerden Rusya Federasyası hem Tatarstan Respublikası bölükçe yetekçilerinden kilgen plan negizinde hem tüp şaralar şulay bu başka ministerlik hem uyuşmalar bilen birlikte onların planlarını birleştirip şu plan iş planı proyektin barlıkka getirdik. Bugünkü günde bu elege proyekt çünkü 7 günü uzdırılatırgan Dünya Tatar Kongresi'nin kengeytilgen oturuşta rastlanacak. Biz onu ayrım broşur ketip çıkacakız. Şu an göre sizin de təqdimler kirtilgen, nindi de bulsa yana təqdimler bulsa ile kirtilgen mümkün. Menimçe biz sizin onlarınızda bundan qaralğaşın bizler sizin elektron variantda jibeririz. Tip күшме oturuşlarga kelgen vaqtda her bir şara, her bir umumiy plandagi bo'lgan şara bo'yicha uzib ketdikmi? Ise bugungi kunda uşaqday sog'lig'ini 200 punktdan biz onu o'zimizning boshqarma komissiya tarafından, aparat tarafından qarab chiqdik. Lekin baribir qo'y bir umum plandagi tüp şaralarga to'xtalib o'tasam kele. Ol birinchidan bizni traditsionniy ko'chma o'tirish. Biz agar da her yılda qo'y bir yıllarını tübeklerde ikişer, dörtüşer, beşişer ko'chma o'tirishlar uzdurgan bo'lsak, biz endi baribizga da ma'lum, kelesi yıl bizning siyez yılı, 6-cı Dünya Tatar Kongresi siyez yılı. Şuna göre tüp şaralarını bizge mine oktyabr ayına xatli o'tkaru planlaştırıldı. Şuna göre ko'chma o'tirishlardan biz Şiit iline qaragan vaqtda bizning son yog'idan kelgan vaqtda eng tatarlarning ko'lamlisi көбісі Ташкент, Өзбекстан. Алар өзләренең дә типлыклары бар. Шуңа күрә безнең тәкъдим белән Өзбекстанга киттек. Россия Федерациясы тарафыннан төбәкләрендә без Төмән өлкәсе, Төмән шәһәрен, ләкин менә әле сөйләшүләр булды. Хәтта шул Кәрнәт Хәмдиевич Насировта алар Бурган өлкәсен тәкъдим итәләр. Шуңа күрә әйдәгез менә бу мәсьәләне карыйк. Коллегалар, әйдәгез шулай сөйләшик. Безнең бүгенге көндә 3 дәүләт программасы эшләп килә. Берсе милли сәясәт гамәлгә ашыру буенча милли сәясәтне, икенчесе безнең айрым программабыз татар халкының этник үзенчәлеген саклау һәм телләр программасы. Аларның шушы программа нигезендә башкарылатылган эшләрне без гомумиләштереп, шушы чараларга ел дәвамында эшләнә торган шушы программаларны реализациялау дип кертте. Төп чараларда алар менә шушы 202 пункт арасында бар. Ул безнең 17 елга 6-нчы Бүтән Россия авыл эшмәкәрләре җыены, март аенда 5-нчы Бүтән дөнья татар хатын-кызлары форумы, апрель аенда 17-нчы федераль Сабантуй, Әстерхан каласында 12-13 май, 8-нчы Бүтән Россия татар дин әһелләре форумы, июнь ае, 3-нчы Европа Сабантуя, 1-нчы июль Вильнюс шәһәре, Литва, Республика күләм Казахстан Сабантуя, 8-нчы июль Кустанай шәһәре, Казахстан, 8-нчы Бүтән Россия татар авыллары Сабантуя, Пенза өлкәсе Урта Ләзән авылы, 14-15 июльнең Бүтән Россия татар төбәк тарихын өйрәнүчеләр съезды, февраль ае, һәм Бүтән дөнья татар конгрессының 6-нчы съезды. Менимчә бу мәсьәлә буенча аерым буласызмы? Октябрьнең Мындай тәртип булды, декабрь айында түгел, октябрь айында үткәрелгән. Ни өчен декабрь айында түгел, декабрьне бик салкын дип әйтә барсыда, менә Америкада татарларга чыгышуда күтәрделәр бу мәсьәләне, сүзләре сорыйлар, съездны декабрьдә калдырмаслар иде. Без Казанга килеп туктабыз, біз килмәячәкбез, әгәр тагын декабрь булса. Алар ул бер яктан, икенче яктан Марсында декабрь айында инде ажиотаж, Сабантуйлар башлана. Шуңа күрә менә декабрьдән октябрь пешергә якынрак пешереп булмый, чөнки съездны әзерләү үзенә бик күп чаралар, конференциялар узган, бөтен җирләрдә чыгып конференциялар, делегатлар сайланмаса, съездның бер мәсьәлә бөтен җирдән делегатлар сайланмаса.
Anı jay ayında uyuşturup bulmuyor. Bütün Hollywood pısılaşakta, iyilde, Ağustos'ta bu çıkmalar olaylar. Mesela mesela Oktyabır'ın bir gününe kadar Sintyabr'da bütün konferansiyalarını uzdurıp, legal kanun isimliklerini şiir, yani şu Oktyabır'ın 17-18'lerine siyaz başarılar diyen tilek var.